Kimge Allah Taalam özünü estegenge tawfiq berse, oşol adamga Allah Taalam en ulu daraja, en abzel жақшылыкты berdi degeniz. Mına ketoğan. Egerde siz Allah'ını zikir kılsanız demek suyununuz, kuvanınız, Allah Taalam sizge en abzel sadaka verdi. Sizge en ulu жақшылык tartılaptır. Oşol adamga Allah Taalam en ulu baktululuktu beriptir turganda, kim Allah'ını estegenge Allah Taalam tawfiq berse. Oşon üçün Allah Taala'nı zikir kılgandan keyin, oşu zikir kılganга dagı şükür kılışыбыз керек экен да. Ya Allah, oşu özüңdü estegenge manga tawfiq berdiň, sana şükür. Sen jardam berбесең, men seni estey alбайт элем. Manga tawfiq berбесең, men seni zikir kıla alбайт элем. Oşu senin jardamың menen boldu. Oşuga men sana şükür kılamын. Allah Taala bundan ötkön sadaka menen bergen жақшылык жок деп атат да. Wa ma manna Allahu ala abdin bi afdali min ayyulhimahu zikrahu. Allah subhanahu wa taala kayсы pendege жақшылык кылган bolsa, аны özünü estегенге ilhamdan da ötkön жақшылык жок дейт да. Demek Allah Taala ушунда билип алыңыз, ага жетпейт экен. Kim Allah Taala жүрөгүңүзгө салсана зикир кыласыңдар. Demek oşol Allah sizge жақшылык калаган. Ana. Жақшылык калаган деген асмандан алтын жадырбайт экен. Аны ойлобоңуз ал. Кандайдыр бир деңгээлде жақшылык болушу мүмкүн. Курсаңыз ток, кийимиңиз бүтүн, бала чакаңыз тынч, мамлекетиңиз аман, ден соолугуңуз чын. Бул да Allah Тааланын неаматтары, жақшылыктары. Бирок Алланы эстегендей ал да жақшылыкка жетпейт экен да булар. Алланы эстеген. Бир алым айтат, мындай дейт да. Алланы унуттурган, Allah Тааланы унуттуруп койгон неаматка караганда Allah Тааланы эстете турган сыноо жакшыраак дейт. Алланы унуттуруп кое турган неаматтар, байлыкка караганда Алланы эстете турган кембагал жакшыраак. Алланы эстете турган кембагал жакшыраак. Алланы унуттуруп кое турган ден соолукка караганда Алланы эстете турган оору жакшыраак болуп калат. Демек, Алланы эстете турган бул нерсе жөнөкөй нерсе эмес экен. Эң улуу нерсе экен.